THAITHATU cha utuko ndene ya Meru TV utuko bwanarua na mbitikiria mbithirwe ngikunenkeria jara tomba kuthatuge kuthuranira methene yetu ya nteto nimbitagwa Nancy Ndogo. Mporo wa bore kudhama Raila na kwamba ema garo ya Ruto. Nikimero kuwa atakawa mama yako ndio baba ya ama na Ruto ndaita kaule tawata na kidhore kindeke tawata na grupu ya Yumbe ndio wakaka kwa Ruto no nga makarika jamuri mojua rusibago kojerwa egembe north itare sieto itokuwa nasioni mbeya Nabwachiari korua bakarie anabao bare bategache midwe karunya kamotani digonko eje na koroda leja tukiambiria nteto chiatone ate mubunge wa Tigania East Mporo wa Bore uria nowe mutongeria wa kiama kia National Ordinary People Empowerment Union no peonande na atomerete gushieberia kiri kiama gia Azimio na gutonya kiri kiama gia Kenya Kwanza. Mporo uria wari mustarine jua mbere kuringira kampeni mutongeri wa kiama kia ODM Raila Odinga akuruira gite kia mutongeri wa Nthiguru kiri ithurano bithiru na ndina ugite ajoketwe eterere ni ugutigira giciko mbunge kiawe nigikugunika na mirandi mwanya kuma kiri thirikari ya Ruto. Nkuruki mporo norite bare aba muringire kura amwena baria batamuthurire kugwatanira na kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Adams Dhirinja na gutoa chonkuruki. Mubunge wa gicigo mbunge katika East Mporo wa Bore natumiretio na mbere kwithira kithama kiri muungano wa gisiasa ya Azimio tene na kumba kwithira gichukume kiri thirikari William Samoei Ruto kulukira muungano wa Kenya Kwanza na Mporo wa Bore agitumiriwite twarire awe ni gutira mukario gicumbi katika East urombere kwithira kimuringira kura na mbenene kiri kithono tariki kenda mweri wa nana kumba kwithira kigunika na uteithio bwa thirikari na ndande Mporo wa Bore kiama yako kiama ya PEO National Ordinary People Empowerment Union muyumbo wa kipekee katika ile mbunge Otemo yumbongona Mporo wa Bore na ndeye makuo ndaende ni Azimio lakini Kimero kuwa atakawa mama yako ndio baba ya ama na Ruto ndaita kaule tawata na kidhore kindeke tawata na grupu ya Yumbe ndio wakaka kwa Ruto no nga mando avira kaite na Mporo wa Bore wetagete na mbere kwithira kithetera na ukario thirikari William Samoei Ruto kenda gutiira kumba kwithira kireta matunda kuma kireyo kira kariba gicigo mbunge ya Tigania East. Kuna ande uonde thirikari na andeko mimi niko kwa serikali na miguu na mikono yote na tunasupport serikali ya William Samoei na hakuna shortcut. Udia Mporo wa Bore wetere na wetuke mathina miaka thirikari katika gicigo katika East na kariba tharaka ikomba kwithira kithira kumana na etwera President William Samoei Ruto kumba kwithira kithure kindikita waziri wa ukaria bondene ndirachoka ndirawa mutiani mutharaka ora na munda yawe giochwa mudara kwa na munda yawe mekindori ona munda yawe nkamya na thano taito ndindi yawekera mondo ndacho kanda wa mutiania ona munda gatonga kana mbarimanti kana mokodhima athano taito ndindi akira mbio muko na ndawo otemutiania na mudara twentoke report na Meru TV mbetanda mzimoturia wa Dhirinja Nabo anto bathatu ni bagwate kene na bionaniria bia murimo jwa rusiba sibitare ya mutua tigicigo mbunge kia Igembe North anto barabetite na mbere kwamukira utungata bamwire sibitare ne heu bakiariana kari anto banja ne baugete ne beterete mpume chianda gitare na rabaugete ne bagukira murimo jwe jagotamba na kubanya Maria manontere yu ntomeri ya kuma kire utongeria boa chibitare amwena administrator wa gicigo kiu ni remete kuma nyuma yabo kurema kwariria onto bobo kire andiki banteto mukiri onkonja ena nteto iji mwe no tambureki ya kwaro no taika na batu itokuona antu iba kuinyeleka na sibitare sieto itokuona sioni mbeya ndu autore anto beto kato bwera atere imenyere ni na kuria korua into bibi korua rotere ronjira
na itokorwo itokwenda oma mbese itosienda lakini itobatio siuria nja yairite kuringana na karibaba Mutuate gicugwa mbunge Kegembe North Njoya mukuru umwe na rietwa Joseph Muthia amwe na ari bake bele ne bonete kauroko araba kinyethetu sibitari ya Mutuate Labor Farm abakiwa ne kiu kwiria na utaika bunene munkara bateromba tumurakanywa rira abakiwa bari na ubwa bunene na tubini biona nilibe murimo yo kolera yura yotamba na itumbira bikwerekana mware wo mwana arumite Garissa nara murimo yo atolerembo yi murimo ya turaibairwo na rendio na yetangaza wana TV ne ati ni yuko wata antu ya kolera kago kipendo kwina antu bathatu turetere sibitari ya Mutuate kwetweka aba utaika na kwanja na antu bomba ombeli sana na baya Mutuate sub county Paibo kankwira antu betu ba Igembe North beri kwimenyera muno nonto autimpureki une kinyete na ore nditira toriba su TV ne ombeli sana nonto baranjire wazu ya thenyanyo tuko na baikinyao yonto mzee mwene musie atekomba kwari na nyathaye ndo sibitari yao atekomba kwaria Reu ne bakuramba abisaba ugima bamwere hamwe na madaktari banene ukinya kaulo nterei kusiumeria kurieria murimo yon Antonio Korwa na utamba na mpoe nkiromba mandaitari yeto anene ba mandaitari batutumire mandaitari na mesie tore na sieto siole luora kwairite nonto merimo ye koroka kuatera ginya sibitari aoli no kwala lionto njira na intabi bingi kubi korua onto ini ngo nduwa njira na nduku maruare ngona ko na tare ntendele la ngwe urenge enda mwanga tha ingira ginya banje bara bakorita ngwe bara barene itorita ngwe na ome na tokemenya bato kwenda rinde anto no ketho kemenyera maisha ya muntu nge yora kumenyera yaku tumenyere inyo wewe muntu wenu na yetwe elio mwende sibitari kwanja na kwaro na koteka kotebui no mwanko thirero na spindi na ni no mwaka inyore meko kinyanya sibitari uterakua endegera gena mano kona nje kue na thina yonto we kwanja kana taika elio kwara kisa muntu mwende sibitari ata ngumiwe na vimwe erera kwaranire na nene basibitari ya Mutuate neringete ya anne nyuma ya kurea kwareria eroria kare I think yours is so that create sidini and panic for nothing kuna protocol na usually kama nizi nini like unaona kama mambo ya tuanze kola ni kama COVID hauwezi nini unaona ni kawa ndio alikuwa na report ama waziri wa afya wa kaunti asibane baututera utorobo sibitari ya Mutuate Labor Farm na njoza bumwizia na family yawe Mutuate bamami ko bawati murimo yo tokolera Keripotera Meru TV kuma Mutuate irere Igembe North Mbeta Mukiri Onkonja nayo mbeo mbithini bathi batikagite ugwa na kwambiria mishie indiria barakinya kagita gakugita ontobobo amwe nabo ne bakorua baimenyere na manto jakonie ndwa chake mushie hamu ontobo ne bu nangaga kana boragaga mishie iria mianake Frank Monene arinashio Nikimekima gikorokete nyuma entuko 16 kurikira cha kuritana mantu jakonie ndwa chake mishie ontobura bodhireto bokinyeria bainge na kuthora bakithura kinya mantu jaija ngurano akinya bokiana ambiche nthuku ngurano akinyana barabethireto bakikorera kirimiche jaeje bakethora bakithura ngurano mantu jarari bamabatongera bakanisa bethireto bagichumeria kuthura bakioria nto bange gwitana mbere na kuongera mauritano jaja kirianto manothu kembethe nikenda bakomba kuthingatira metaratara ira yagirite na bethireto bakigitangurano ira ciagirite kinya gikanisa atuge kuri ambiria kuma nguranone kwithira mtu akigura mtu uria maybe bona na kagita gakai batiromba kumenyana muno ndene kuna ndi riria youths baku make decisions tia marriage babati kwithira be serious ukamenya ati urigura mtu uria bugatura nwe mirere
bakenda kumaria nteto ciaome mukuru etakwaria mwekuru wawe kana mwekuru etakwaria mukuru wawe bethere bali na iraita wa listening together nikenda bakomba kwa kanja yao nontunja itiaki na murungu itirungama kiri muturire yo kagitena gakakana gakaije gakionekana kwinyereka kiri mantu kathomba na kinya gwikinyera kiri ngorano ici bama bakethora bakiremero kana bakethora bakiuma kaumo kando acia kemechie riu bakiarirwo ni atongeria bage kanisa ira tukuona kana gakaije gakithithaia muranu itugukena no ntitukumenya nyumene ya muranu kuri machiara murungu abathari magana jo najo ijo jeta wa nthiguru na igitaria turikiri ana betu batuije baraba ingi ibathukangitu ni nchobi mwanga gwatuika gwikanja gutio niga nkurombera na baba bathithia mauntu ya muranu ngai abatharime abongere na kinya bete na mbere kuritana na bangi nontu ibarungamite na kinya gwe murungu bakamitiganiria Kenya na Kenya kire kana gakaiji ni untu anabambo isi baraurire nchobine na bangine na mandawe neja kurebia shukuru ti ubagota bate kwandi kuthoma inkwenda kubera atiri achiari bateki this one as an initiative bamekishua ibakwaria na bao kumanja wote mwana othuki ana banandikira bakwenda ni kwarwa nabo ni muchiari baikinya kanisa ne natwe tukaria nabo na tukibona iria nteto injega gukurukira seminira tugwika kinyana bare bamwe barabethera bakyurira muno rira bakuthirekiria cukuru cha kirachi kia guru na bagikinyira kagitene kangurano bakeja kwithira batena mitugo yagerete bakiarirwa mwana mwari nawe nkenda kumwadvise riria kugurwa njeri etire nami amukire no janjeri engiarereri achiari bare akethira na bajukie ni achiari bawe njera ina sisters na brothers na bajukie bare sisters na brothers ciawe bakaranie na wendo na guketha gukinyia mateta kana kwathukana ndene njeri etire itukwendikarenji antu babethi ibatige mantu ya mirano ya na umundune bejere kanisene nontu no kwina weru na njewi gwaka na weru ni kurikia bwega ende njewi ba gwaka na umundune baba wakanja mundune na kamu stay njewi ni kureta thina inyinge muno nikyo tukwendikarenji antu babethi ibejere kanisene nontu kanisa ne jumusingi jo mwega jwa gwakanja na muturire bya muntu jokario mwega nkoroki kagitana gagature na rutha ruraja achiari kinyabongo batetieri nyuma kwithora bakyuru bethora bagikaria na bao muno kana gakare kagitana gaka nontu bange bethora bakithukangira miturire ya waja na kuchoka kwa cukuru gokaura buru teneriri nande ni untu twina na rutha kwina mantu ya maingi sana ni untu nende twatonya Christmas achiari ndenge kubaromba owara muchiari ari namenyere mwana wawe mwana huu atenjeresha muchiari thaini onto cukuru ni siingi kwa hivyo tulira achiari muchiari namenyere mwana wawe tuligitha atari muno twatonya Christmas ora baibo yueta muntu turite ikwa gomenyo ana boko na bagesi bagike kenyo merene bateno menyo baba orete na ndiuga batigane nango ke bagwita isia mbogita iba konywa nambi ito intobira muntu nete asieke musemanio asiori atere agintu kindanyire kuma ndanyire ikiambi gentethetie bung'ana ito ana beto bukono tuyu tethetie gintu kiure utitigane nakyo bamuthiantu babethi barabethirito bagitagara kanyene kau kangi kangurano kinya bongo baturiritwo kwariria bangi bao ikeja kuthwa nukona we ina relationship we young nindi ukwambiria relationship no kwambiria kuona so many chaos mara ibwambiriria kumenana mara ibwambiriria kurwa ankwenda obwira bute decided gutorania na babu bujukitia kanya gakunogania na antiona bukithira bukithithaniria ifea bwithira bwikaranagia na mukarie jukarita ju Ripotera Meru TV mbeta Frank Monene Bwega sana Frank Monene no ntobo anteto yuna ninge Meru TV bagwatanirite na Thiri FM ni tugukugwata ugeni muthenya jua rujo umbe kwithirwa ukiumara na kugwatanira natwe winanirie kiumia natwe na tutharimanirwe amwe na aria muchine juarare kanisene ya Righteousness of God Ministry kana wenda nio RGM ningetumbe kwithirwa
tukigwatanira ntuko ya rojo bitikiria mbithiro nkino kwa kanini ende nkomba kuthurangisho kina na ntento nkuruki ndene ya Meru TV. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen bana Nairobi totekore ribo itoko karibisha buinde mahaja disport nkobo Meru ila ile nkobo main stand next to Science Supermarket directly opposite Family Bank. Disport nkobo lounge enanto amare ruma hakonywera bya kuote na mururu kinyakanini jayomba tole na inya kitchen era ina Nairobi mithemba yonde kuringana customer tukimaidaga inyamo bukojwaku au toteko areria hejo nibuisemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibo karibishwa bwebinde dispatch nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinya ndoje shamanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibo ko karibishwa bwinde ma aja nkobo dispatch ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day the night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kwa Nulu Electricals noona into vya stima vya mithemba yonde low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage vya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase noona generator cia single phase kana 3 phase motor cia single phase kana 3 phase cables cia crash kia gorota East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi no kuonekia pipes ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi mata ya kirasi kiegorota LED downlighters full and half moon na inge inyingi kodrongi asa switch enjera imwe switch enjera ijere intermediate switch na inge inyingi no kuonekia pumps cia roje machine cia gukama fridge batteries machine cia kura nguo mariko cia kuruga dispenser na intopinge bionde bira bitumaira stima aja neo kwa Nulu Electricals na hivyo kukaribisha bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nuntu bwaku. Ano endete gwikira nguo kana kirato kitena muntu ungi o muntu wothe nendete kwa unique na njira ya mwanya na ndi fashionista turiaja gutigira no wikira bwega kiri mwikire jo muntu murume twina kirato mubuto joka kana jeans kana mubuto jonthe jiro kenda t-shirt shirts blazers magoti kobia na nguo cia ndene ikiri muntu muka twina irinda skirt na top mubuto blazers brana na nguo cionthe cia biatho mwanya na kinya cia kanisa ikiri kana gaku gakaije kana gakare twina iratu na nguo cionthe cia mithemba yonthe turiungire fashionista ara turi mutindo jokanga Gikirukuri Street opposite Absa Bank kana uturingire thimo gukurukira 0723 718 606 kinya Embu to KK building fashionista nguo original na maguri yako kuna mubuko waku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops.
Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega THAITHATU kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ire chongeri ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kiro kinyanilubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse alimo ba kuungana na bari na utiabwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konongo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Na tugita na mbere na nteto cietu ni ati kumania na gwitia kwa ngarama ya uturo na ndi aciari ni barombete thirikari gucokia mbeca cia CDF ni ukubatetheria kuthomithia ana bao bakiaria ntere mwanya cha kaunti ya Meru aciari bane barombete thirikari gucokia mbasari mbere ya cukuru irugurwa ni ukenda ana bao batethekana bisi. Patrick Wastela ena nteto iji. Mwanya na gikeno kiria kiithagira kirina muciari nyuma ya umbani bwa mwana wawe ikuithagira kuri no rito kagita karia akuthomithia. Amiru ni bethirite bakiuria thirikari iugiye kureta mbasari no ntubwarito bara bakethera bagicoka cukuru mweri jwa Januari. Yeto mbeta wa kananu ametheta nchoro kuma ntora ya murungene no ntwana bamwe baremera kuthoma nyei wacia fi bomo mbakwera thirikari yetu nerie buru kwa haraka yombe tutethia mba Januari kenda tomba kuona inya mbasare tomba kuona bia kuthomithia na bara batina inya baba inge nawe batata skuru kwa kuma mwaka na ya 2020 kuma itara corona mwanga tukinyete thai mwaka 2022 ana baba inge batata skuru sana no ntoba kinya mpara enda itokoromba muno thirikari yerie sana mba Januari tutha kuona mbasare kenda tomba utethia aritwa iboya wa Agnes kamerimu tuma kibiritia na ikyo kuga thirikari ya kinya to embasari kenda bomba kuendelea au ange skuru kwena bange bete skuru Januari
kombe kwita skulu bakiaria kagitaga gukungwira ana baria bethirite bakingraduate kana kurikia mathomo ja university. Aciari baingi ni bethirite bakiuria kinya thirikari gucokia mutaratara wa CDF okuona ni bethirite juri utethio bubunene kiri aciari riria bakuthomithia ana bao. Bito Pastor Mutwidi Samuel ntumira kanisa Tumaini Church watoto karia wananchi ba Meru na ni ndio umea pastor inkoromba thirikari yombe gutu support emantu ya mbezo cia CDF no to CDF ni ditwete na ciana ya ontoka juju na kinyana baba ingi para kinya wena ciari batu icumba kwena na baba ingi wena kinya marando maingi skulu no to bakinya ngura cia ciari bose athukangire na mantu ya maingi kinya gutwika anto biashara cia thukire tumbeta wakaduri mamote uma Bore sub county ibrecha won uni romba ya mbumba kuromba wa excellency President William Ruto ni adris kana afacilitate odris amendment yere kodidwe ya consensus ya katiba kenda mbecha cia CDF mono bursaries cia released na rotoka graduation na mono alitoa baingi bakurugirite gitarere umuno kurara charge ya covid na nande nkuromba CDF release kenda tugicoka skuru riu ringi aciari batikairerwe kuma itulibio bina biria bimagia aruo bia kaunti ya Meru ngikwinyiria ntoto orieto wane Patrick was Nandi aciari na boni bakorua bairitane kwaragia na ana bao bara bakabakirira na miturire ne ukenda bebukana na mogwati mwanya muno nandi mitugo yonekanite ikinyogoka ngorokini bakorua bethira bari mustari ne juambere kukabanira na karunya kamotani kiri o mwana omwari ne kenda mwana omwari akomba gwitana mbere na kithomo kiawe murithi waba ari na shinkuruki. Aciari ni boritwe kumenyera ana bao igitenere ruthina ruru rwa December rutha ruraya na ruria ana bakaraga igitari nene batiracoka cukuru. Ndenda kubwira ntano ciare nitwire ndatura Kristo nire thirikari na nikinyume muntu utana mwana mwari. So to the parent, make sure that you take care of your children. Make sure that those children go to school, to the church. Make sure that you are supervising them at home. Don't let them to go littering around, because this is the longest time where children may go up messing up in their lives by either being married when they're still young, and still they need God in their life and they need to get educated. Pastor munene wa kanisa ya Kefa Igembe ya Kiaria arindene ya Kangeta Rutano rware nirogo muno ngero kye maswa irogo muno ngero kye mundo itigara ni mutiri tondo bonto wode na kwatire kwamwa netoreke nonyanya ingo tukamo mukaba ntokerengensi wao na ikromba kinyanto baraba sub areas uwatane na Kristo na tugeria batwe boto wate dore nesietu kole jana betu nontu baitarere yi nontu ko baingira na ciao baka njana bo kwa bayowe baka bata nonao aria ithirito akigwatanagia murano na arikitie kuga ati ana ni babati gutegerwo bwega na kinyana bau bongwa nabo bakaimenyera babaibo nontu bakwithirwa igitarire arira waria kainindi meruka indi ni gitare kuimenyera wengwa. Tuangalia wale wasichana wanatuma kwa wazazi zao, tuangalia wale wanasina nyumbani hawafanyi kazi, ndio tutajua ni nani anafanya kitendo hicho. Na mimi kama pastor nikidulishwa wasikika wa kanisa hili na hata manjani, kwa kweli huyu mtu nitampeleka wasifu. Na ile hapo ni pastor ntorobera. Ikiwa kwa wata na ntorobera kama isa mono no twate kumenya. Mulekane nowe mwana akore. Na ite university ati akone ko kwegale na weze nunde to bakuwa ngulu amwego. Sawa ende da kadoma kizono class 8 kumyaka mmemandu ya koma na jagete ya kuringa maisha yao alikuwa toko kutoka na wanga kama buya okaya kudini otuo. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe mawa. Na
atongeria bandini na bagi siasa na ndini bori twebagwatanire morotone jua gukabanira na karunya ka mutani kireana bare untwire buria bukurukitwe ni kagita na bo kwagira kiene muntu mukawa Meru na Kenya yonthe akiadia rintere chia marimati Bishop Kalao wa kanisa ya ACK augite ntano chia are nishikirukitwe nishiregetwe mandikone na kwa itebati kwithirwa ikiewa kanya wamenyekana ukaringato ondo tiyetegerie ntomomo doku arongera ntosieto atwenyangia na kuroda media kreana mwana yote anomo de nyabo munde iboye ke mosia yora ko mosiara de muromba na geteo kreya kadi kwaria mwana oyu ego modimete nginto ka moda gero na kedomo na montoba mange makwendekana nondo kaya ko tikedomo na kwa dobwega tutikewa tweno otongoria boboreaga na kila mosiari mwana moyonto nja ibwega mwega kwa muntu ni male tagera antobadaraka na Kenya kwa jumla muntu wa molateri wanto Biblia yuga tere oyu morungu akikwa moriganerwa na akamorikana otuwa na muthenya na yageta yake kuendelea yakiona indoma njojo kuonena kiwendere ulewe mungu antodaba yaga kana gakaiji njo cietegerete Biblia ni kuringa wambe giro kirikaniro kia thomwa na ijo cietegerete thirikari kwa uwa antu betu nyambure tubati kuendelea njambure no ciana batwije batike ndaka lakini inuinge turekana inacio ciakuruki wakati nundu wana Biblia ni tindharime na au ni otwekira gatanta kirenteto cieto utuko bwanarua no ende ngakwendera utuko bubwega nimbita kwa Nancy Ndogo.